kufuneka sinikeze wena i-chance as umuntu appointiwe ukuthi uzosola emkhondo ukuthi siphuma njani kule point le. Yes, we do have right ukuthi mhlambe sikusho kunye sikubona ukuthi ku-wrong lokho and ku-right lokho mhlambe ngendlela esibona ngayo, but sometimes we need to understand futhi sikuvume sikwazi futhi siqonde lokuthi kwesinye isikhathi ufuna sivume nathi lokholwa sikubhawe phansi sikuguqele ukuthi if sinikezwe umuntu onje ake simlaleleni simnikezeni i-chance, singathi ngoba kunomuntu ebasinikeze yena usitshela mhlambe ngento enjena ethina izosihlukumeza mhlambe kule faction enjena, then angeke simlalele, then we have to oppose him, izosinikeza inkinga la inkonzo lento leyo. Into engicelayo Njabulo mina iyodwa command, lead us kule point le so khona ukuthi siphume kulo then siqhubeke ne-problem siqede umhlangano. Thank you. So number 5. Amanda. Amanda. Nonke ngaphakathi endlini. Commander Njabulo. Sengaba ekhashana ezimbala. Ngicela ukuthi usilide la njenge-deploy from a province ukuthi senza kanjani. Ngoba invitation nami ngibone egroupini ngibona kusho but ngoba bengi-willing ufikile, so nginalento yokuthi umuntu obe willing ukufika la ubezofika uma bethanda ukufika, uma bengenayo imali ubezosho ukuthi uPrincess suka naye what 9 ushile kuphatha kaninayo imali, sabona ukusihlanganisa kanjani ukuthi afike la ngoba ube willing ukufika. So umuntu ongekho la kusho ukuthi umuntu ongekho willing ukufika. So guys, angeke lokho siphinda sigijima endaweni eyodwa. Ngeke nje kubonakala. Uma ngabe ukuthi kufanele kuvote, let's vote. Sibone ukuthi kwenzakalani. Kuyenziwe kaqhubeka noma ngeke yini na. Ngoba ngeke sisebenzisa ama-agenda wethu esinawo. Yonke indawo we must accept ukuthi kunomuntu oleader. I am a leader la ngibuya khona. So ngiyazi ukuthi empilweni angiqala ngaba yi-leader. So empilweni kufanele ukuthi ulidwe ukuze la uzogcina ngelanga ulida. Kodwa uma ngabe ungazange wavuma ukulidwa from the beginning, you won't lead us. You won't lead the people. You must be able to believe to lead ngabantu ukuze sasa nawe uzokwazi ukulead. That's true. So okumele kwenzeke la Commander Njabulo, you are a deployee from a province. So take your stand. Take your stand. Or otherwise let's vote. Commander Bangonj. Commander Hussein Peter. Number 5. Number 4, number 5, number 6, number 7. Number 8. Oh, number 8. Okay, number 7. Number 7, number 8. Okay. We get our second round. Push about 8 is one number. Commanders. Ngathi niyayazi ukuthi sikhuluma lokho manje. Naseniyangumsela. Sinikeze nje ithuba kahle hle bazama ukuthi ungadluli kakhulu. Okay. Ngibonge nje ithuba ngokujabulana kwankosi ngasewa 15. Commanders lokhu kuzosigulisa kakhulu. Ngicabanga ukuthi kuzoshona la. Uma sizolokhu silokhuza ngicabanga ukuthi ama-commanders aseyithintile kakhulu lento. Uma uyibuka commanders ayikho fair ngendlela endini ngoba kwathina mina ikakhulukazi lento izongihlupha ngoba nango-2026 maseniphatha umasipala izongihlupha. Thina abantu basemaplazini anisithathele ekhanda. Angikudlo nje lokhu ngoba yabona uma uzosuka la sisuka khona sigibela silokhu sizedrobheni silokhu sizele into eyodwa kuthiwa ayikhona hayi iyahlela sigibela ngemali eningi imali akusimadlanyana uma ngizokubheka nje. So ekugcineni uzothi okay ulungile ngiyavuma kuthiwa ke sithi lento nasayithatha sisakhona kuma-wards. Uthola ukuthi kwakhona lapho njengelethi ward ayengibese wa 15 lile sibabiza abantu bangafiki ukuthi kuzokhethwa leyo. Kodwa thina sisodwa sinendlela yethu yokucommunicate ngoba mina sisesenenhlanhla wa 15 asikho lesipho elinaso. Sibona ukucommunicate thina sisodwa even kule lokhu asikhona ukucommunicate silungisa. Mina bengiyothi
kulabo mhlambe asebekhethile commander Njabulo mhlambe asebekhethile bona ukuze mhlambe kube nepeace ukukhishwa lepeace ukuthi okay sebekhethile baba bahlangana ewadini labo bahlangana mhlambe lawo magama bawa recommenda kusetshenziswe wona ngoba nalento ukuthi commanders thina masizoze emhlanganweni kukhona abantu othi ma umtshela ngemeeting ngoba akusikhona ukuthi asiyitholanga sonke invitation kunabantu otshela ukuthi ngeke ngilidwe ngibale angizi kumlalela ubani so siyoze siphelele nini kahle siyoze uyabona uma leyo kuphela commanders iyangipha mina iyona nje ngeke angikholwa ukuthi ngenze ukuthi size siphelele sonke siside la kodwa okubalekile ukuthi mhlambe sibukele izimo ukuthi okay njengoba okay ngizoma wadi waseDriefontein akhethile wonke so bahlala phansi baphela mhlambe labantu ababa recommenda sibuyise ukuthi okay ukuze kube nokuthula kuleyo ndawo futhi ke lawa angazange akhethe mhlambe siwanikeze leyo ukuthi awaqhubeka aphethe wona kodwa nje ukuthi commanders sokusihlehlela le item mina ngibona ukuthi niyasilimaza emoyeni so gcina singayiphambili akukho la siya khona sigida ndawonye ngeke size yabona leli gama le unit le liyapreacheka mina ngiyabona uma mhlambe kukhona ongaliboni usahamba ngale kukho kunabantu abayenza wabelo ngiyayibona kukhona umehluko engiwubonayo izohamba ihambe yenze ngeke ibe overnight kodwa iyeza wona ngiyabona Thank you so much. Izandla ziyajama. Baza mkonto baza. Commander Lingine Mawasho from the West Seven. I think the day you need to talk, we need to be united. We need to put in Nova wait see and Palbi. And I pele upele na emkondo ngeke. Emkondo baya Dr. Sami. I think Mabasho uCommander ubabsidu uthi asasubmithiwe amagama e-19 usele i-19 wavumelana nalalo convener bavumelana nge-5 ukuthi amagama ayi-19 azo-add and on top of that bengizabuza kuma-commandant kodwa detachment inangaki sithina 4 but sicela ukuthi is-appointed just 2 kule 2 kusazo-edwa shoti i-2 si-appointed phela lapho bese bayosigijimela emawadini I think uCommander Mthobisi uthe le 19 ebekhethiwe ngathi ayigijimi kanjalo so let's agree ukuthi siyayikhetha le 19 namuhla ngomoya wokubambana nangomoya wokuba progressive and then siwa-discusse lama-differences la akhona because there is a lot yakusho nje uCommander Mthobisi ongamphathi kahle kuningi but let's agree ukuthi asihambise le 19 iyo edla kule 19 ehambile le 19 ibe nabo in mind ukuthi you are not appointed as a what detachment kufuneka i-19 emkhondo sise muva fana nokuthi kufonwe ebusuku kwathiwa kusasa lethani amagama siyafuneka thina ukwasubmit sidiscussa all those dynamics kucelwe nje ukuthi si-identifye amagama akushothi ayingaki 222 bewadi akasho ukuthi nona nesengahlekile kuthiwa i-ward detachment bangathi kuthiwa identifyani 2 pewadi sekwazi bona ukuthi bayi-identifye la asilandelaniseni-ke ne-concern ephume emhlanganweni bayi-identifyile i-19 but bekukamenyezelwa ngendlela bayacela ukuthi nase ku-appointwa ama-ward detachments kube ne-proper communique of which we hope this 19 ekhethiwe yiyo lesizogijima emawadini ukuthi isitholele maningi ama-differences abe uningi ukugqubuzana okube khona but we need to forge in it starting kulento le what is the best way amagama wona ayafuneka if singawahambisi namuhla ukhipha isithombe esibi ngemkhondo ne-proposal bona bobabsidu nabo bocommand abayimixile ku-detachment sisamuva bacelile ukuthi silinde i-5 ku-edwe i-19 waza mkhondo kwaza
The last speaker. Amandla so ngicabanga ukuthi okunye nabathi ngabe angabe lendikholo kuncane umfundo kukhona kunento ekhona nje ngicabanga ukuthi cela siyike yabona sonke ngokusizela nje la emhlabeni kusho sonke uappoint wabukakhomba injabulo siyakuhlonipha siyakuthanda so asisukwenza ngazo emhlabeni kunabantu abakuzondayo lo and kombe injabulo uyibekile lento sisevile inkosi ukuthi akusho ukuthi mangabe ujwayelene nomuntu so uyambona akasithi ukuthi uyambona mana ngeke amkhiphe ngokusubekwe esikhundleni so lento yokuthi sithi kombe injabulo ngasuthi bobani sizodrive indiwa angeke sidrive indiwa sonke sidinga ukuhlonipha nangokuthanda ke wesiphathi so le esikhulumayo ukuthi akwenze nani bese wona khona inthabe lento ukuthi isikhathi sesishayile yabona angeke kusabuyele emuva ngoba lento obuya nayo imeni angeke isajika but okusala ufuna siyiphile ngapha beyiproper le lento ngoba bona ngokuyibreak ukuthi bahambele ama-1 awu-9 like benza ekufundeni beyiproper beyinhle ubuhlungu ngelinye ilanga phambi kwakho so ukhetha ukhombe umthobisi afike lapho ku-18 khombe umthobisi bathi abantu umthathaphi ke wona sekusuka bezuba uthini kanti lempimnandi bayiphume kula bantu but manje ngokwesikhathi ngokuthi akufuneka singumkhondo sibonakale ngakuthi amakhanda aqinile kanti singabantu abakwazi ukucabanga le-sport i-unit labantu abangu-19 bayo-LW19 kukwazi ukuthi laba bayi-2 uma ngabe sebafuneka kuzobe sebese indlela yakhona siyenza iba proper singafuni ngaso sonke isikhathi sinesikhambe ngazo sesishawe isikhathi le nto ngokusibona ukuthi ku-11 January uma kukhethwa i-region lokho iyahamba yakentulu and kithi thina ama-branch angakhona ukuthola ithuba isiphatha kabi ngoba kwani emele kube sayazi yasemele ngabe saya but uma ngathi mangaqhamukisa nje babukosi manje nenhlanhla sengiyamazi ngasurprise yami masingabe sithongane wakhethwa sinika appointment letter ngoba nangijabulo wasemkhondo appoint bazothini phela ezinye zezinto asingabundezeli iqiniso sihlale kulo libuhlungu njalo endakusho ukuthi mangabe thina sikhipha inhliziyo zekunjabulo siyamzona siyamthanda senze ukuthi nangela ngamakadibana nakhe abe ne-confident yokumcawula ekhombe freeze sihlale phansi sinathe nebiya mangabe siyayinatha amasiphuza amanzi siphuza amanzi but lokho ufuna sazi emkhondo sidinga ukuba ne-unity umuntu angafuni ukusiprova ukuthi uright ngomuntu sonke asithandaneni njengoba singabantu balabamshulu ngiyabonga Siyabonga kakhulu maqabane ngicabanga ukuthi sesiyikhathi ngivele ngathi kungcono ukuthi ngeke ngiyidotele down ngamaqabane kulaba ababenembono la ubabiyende uthi asiqhubekele ubaba umgazi uthi asiqhubekele umthobisi ngenxa ukuthi ke kunani kumele ukuthi mhlawumbe semawadini yasho ngakhona ukuthi singaqhubeki yiyo leyo ukuthi iview yakhe ukuthi i-right leya le phansi kodwa ngenxa ukuthi sekune-directive ethi emva kwalokho kahle hle bekathi asingaqhubeki siyele phansi kusho njalo sesi-respect mandate emva kwalokho umkhabela naye uthi asihambeni sele emawadini phansi ukube kuyenzeka bekumele ngabe asiqhubeki iview yakhe bekumele ngabe siya emawadini ngizwile lo ukuthi with my directive but le uyi-emphasizile nayo ukuthi kube kuyenzeka ngabe boyikhethela isaluyeka asithathe ukuthi so-corrective it's fine. Then emva kwalokho kuba khona umama uNkosi Mphile uthi naye aqhutsheke ngoba sesifikile babujabulani uthi kube kuyaqhubekeka emva kwalokho kunikezwe iDriefontein i-exception yokuthi sibone ukuthi discussa kanjani lapho because bese bayenzile kusho njalo. Okay, then uCommander uLungile uthi aqhutsheke ngeside emphasize kakhulu indaba ye-unity nani. Then uFreeze naye khala ngani isikhathi
ukuthi isikhathi kahle hle ngaso sonke isikhathi sivela sekuyaphuthuma izinto azenzeki kahle. Kanti le yokuthi ugcine ufika khona lapha emawadini ubiza abantu kuma-VDs abo. Labantu ubanikeza i-opportunity lo muntu abamkhethile bam-own, bam-accepte futhi yabo. Engicabanga ukuthi enye yey'ndlela lezo eziyisifundo moving forward, even when it comes to lo mcimbi wamakhansela kumele senze kanjani Commander Freeze. Ikakhulu yabona nje ubaba uBhungane esasinayo we-National High Command okhona Commander Sipho namakhomanda amanye wayekhona silaphana e-Annual Hotel eWitbank. Kakhulu la ku-MK i-structure esibaluleke kunawo onke ama-structures i-VD. Once imbono ye-VD i-raiswa iyofika kuphi ku-ward level, kumele ukuthi ikhanjwe ngaleyo mbono ye-VD. Yilapho khona abantu why-VD based branch unlike u-ANC ukuthi i-ward ethatha inqumo. So Maqabane, index score mina bengizothi ngiyakufisa ukuthi ngenze okushiwo yindlu ukuthi sambeni semawadini, kodwa kuyobe ngaza kusithi uvunyelwene ngento ethize kwaphuma i-directive ukuthi akwenzeke into ethize, uNjabulo wafika wazenza into yakhe khona, kuyoba kakhulu. Nomunye futhi wethu la ngaphakathi angifisi ukuthi ugcine kube umuntu owenza ngaleyo ndlela. La kumkhonto yesizwe kumele si-accepte lokho ukuthi we are working on an instruction that comes from top. Okushiwo SG watshena abezindaba elangeni kulayizolo. Yes. Ukuthi uyakuthanda noma ukuthandi noma usijumile ngakho sonke eSouth Africa kumele senze lokho sihloniphe futhi. Izothi si-appointiwe i-regional detachment, i-decision ethathwe at the regional level wonke ama-sub-region oyi-7 eGartshebane kumele enze leyo decision ethathwe yi-regional detachment. Same applies to sub-region. Ama-ward wey-19 uma isibekiwe i-sub-regional detachment kumele arale behind the decision of the sub-regional detachment. Ngiyakuphinda lokhu, ngiyakufisa ukuthi sikwenze ngale ndlela le ebesingasutha thina sokukhona, but i-decision already has been taken ukuthi lethani amagama. Sabuya lamagama kanjalo njengoba ngayiveza uCommander Sipho ukuthi kwaba nalokho kudileya nani. Kwaze kwenzeka i-request yokuthi no as option for elinye ilanga. La Maqabane asikhetha ama-detachment asikuveza sik-highlight nakho lokho. Sikhetha abantu abazokwazi ukuthi bamele iy'nhloso zomkhonto wesizwe babe i-direct contact from emawadini. Abazokwenza i-communication yonke into eshiwo phezulu ikhona implementeka on the ground for now until ukholi ophezulu ukuthi hayi cha sesi-appointile i-regional detachment. Nanku abantu abazoserva i-regional detachment. I-regional detachment combined with i-sub-region, I hope I'm correct, boyi-2 bahambe baye ema-VD oyi-79 bafike babeke ukholi. Kulo kholi ubalapha lama-VD what level sibathathu ngathathu lama-VD. Lama-VD amathathu bese anikezwa ithuba lokuthi enze isinqumo sokuthi kubekwe i-ward detachment. Ukuthi kahle hlena sinikezwa a little bit of democracy ekuthenini sibeke i-ward detachment. I-ward detachment izokhethwa ngabantu. Uma ngabe kunokuthi bayakwazi lapha kule VD thizeni uhlala kuyona ukuthi no wena ukuthi usimele la ewadini awuqualify, ngeke size sizwe
ngobuholi be-NAC, be-provincial detachment, be-regional detachment, be-sub-regional. Sizozwa ngabantu on the ground. Ukuthi lo muntu lo okhethiwe athiwa akabe uconvener of iward or coordinator of iward uyaqualifya yini uzowusiza yini umkhonto wesizwe uvunywe yilabantu abazobe bakhethe kuphi kuma-VDs. Siyayizwa le ndaba. So kule maqabane ngiyakuphinda futhi ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi kufike kahle emqondweni wethu ekuthenini lokho okwenzakalayo manje cabanga ukuthi ngicorrect complex square asikhethelanga ukuthi sizoya ku-WBHO. WBHO uvele sekavela ukuthi kunama-issues ekumele ukuthi siwakhuluma e-employment kanye nani ngomsebenzi ka-WBHO. Same-applies to umasipala uvele sekuvela kwagcina kubhalwe incwadi-ke kwasekuthiwa lo-attend. Kukhethelwa ukuthi badile na-day-to-day work and resolving issues on day-to-day basis lapha emawadini ukwazi ukuthi kusebenzeke. Yiyo into abakhethelwe yona. Yingakho namanje uku-emphasize lokho ngikwenziswa yini ngikwenziswa ukuthi ungavumi ukukhethwa kanti uzobe ungekho. Uzobe sekusitshena ukuthi mina angikho ngisemsebenzini. Kusho ukuthi kumele ukuthi ucompromise lo msebenzi wakho uma ngabe nokuthi kule interest yokuthi unominate namhlanje. Uma ngabe kuthiwa kwamele ukuthi uresponde ukuthi yes I'm available you complain later but kumele ukuthi ucomply ube khona. Siyayizwa maqabane. Yingakho ngithi le esizoyenza manje ngicela siyithathe in good faith. Musa ukuthi ngoba nakho kukhona abantu mhlambe engihamba nabo emva kwalokho kunondumiso nawo uhamba nabakhe bese ngithi ngi-available ukupleasa abantu engihamba nabo. No, uma ngabe ungeke uzukhona ungeke ube khona uzohleze ucomplaina njalo ukuthi mina nginenkinga ye-transport, nginenkinga yanyanga, ngikhulelwa ingane, kwenzakalani. Ungavumi uzoyistressa ngento elula nje ekuthenini cha mina ngizoba khona mangabe kubizwe imhlangano ngakithi ngizoba khona, ngizoba usizo kumkhonto wesizwe. La kumkhonto wesizwe okwamanje la eMpumalanga province sibe nebhadi awekho ama-funds. Uma ngabe ngabo nje ngolesine bengise eMswaliko kunama-issues khona sine-meeting so-resolve lawo ma-issues bengise governing bheki lelele uzayibonela wena uhamba kanjani uthe wena u-available ukuthi useve ku-province. Uma bekudeploya kuphi le eThabachewu ekugcineni kweMpumalanga you must go there. Uzawubuya usitshena ley'nkinga zakho ukuthi wena kahle hle angikhona ukufika nani kodwa ngesikhathi kumele ukuthi ubufikile le eThabachewu. Ukuthi uzokwenza kanjani umanuva kanjani okwakho lokho as a volunteer of umkhonto wesizwe. Mhlawumbe kuyoba yiso leso sikhathi-ke sekavumile ucommander u-ex commander ukuthi uyasinikeza iy'mali zenhlangano back mhlawumbe. Kodwa okwamanje kumele ukuthi uthathe yona leyo mndeni wakho, angibeke nje ihlaza nje obinjalo. Uthathe yona leyo mndeni wakho uphinde ucele futhi labo somabhizinisi abanye abangawuzondi umkhonto wesizwe abawuthandayo bacabanga ukuthi mhlawumbe ungashintsha ube usizo empilweni zabo namabhizinisi abo phaphathe bakunikeze emuva. Siyayizwa maqabane. So le enye nenye yokuthi mhlawumbe sisuke esithathile sikhokhasini. Yingakho ngithi ishiye lapha eminyango into esizoyenza la namhlanje. Sizokwenza into yokuthi ngeke size sithi asimboni ucommander ubani obekavele akhona sebenzela umkhonto. Angeke size sithi ucommander so asuke kuphi as far as what 9 for example nangonkosi bese sithi lo muntu loyo akanayo commitment. Intshisekelo yomkhonto wesizwe abasuke eDriefontein abanayo intshisekelo yomkhonto wesizwe. Labo bantu abakhona njengamanje kumele kube yibona abasigayidana ukuthi ucommander so ongekho in this meeting siyamazi
uhleze akhona but uba nje 1 2 3 and 4 uma ngahle singathi siyambeka kule yona kuyo le list kanjalo nangu uba khona uzokwazi ukuthi asize inhlangano moving forward uqambe kufika yona i-national high command kufika i-provincial nani i-regional izokhetha ibathole labantu already baliprepareile i-ground siyayizwa maqabane so ngalawo mazwi lawo maqabane ngiyacela kakhulu mhlambe ama-1 esingeswa entertain for now esingawanikeza i-exception kule process yanamhlanje bese siya-speed up futhi nakhona i-latest okungenani ngamane kube commander seat ngamane kube imandate you-what 5 you-what 3 uma ngabe kunokuthi siyavumelana kule meeting yanamhlanje kumele ukuthi sisuke la straight sifonele lamaqabane namhlanje ukuthi organize i-meeting enye izoba ekseni emini yasekuseni enye ibe semini yasentambama siyokhetha khona kanjani noma so-identify labaholi kulama-ward angekho namhlanje wethu lamanye akhona namhlanje ngicela ukuthi siwenze lo msebenzi with good faith maqabane ngabo futhi kufana nalama-item lawa awu-2 akhona nje ngiyavuma akhona singakufaka emqondweni ukuthi i-agenda yethu iseseyini bekunesidingo sokuthi sideliberate sithathe isikhathi eside kule item u-5.1 baleke kakhulu lo point-2 ngezansi is more of ama-announcement ukuthi sihambe safika kusho ukuthi senzeni singaresolve nje very quick but kule maqabane asitekelane kulo kwase-Driefontein la kwaba khona ngathi umhlangano waba khona endaweni eyodwa Ward 3, Ward 1, Ward 2, Ward 18. I-Driefontein kumele ukuthi imane okungenani ime lapha ngaphandle i-caucus le ndawo ithi mayibuya la ibuye seyibuya nento esolid ngicabanga ukuthi niyazwana kodwa into eyenza ukuthi mhlawumbe ningaboni ngasolinye yilokuthi nithanda umkhonto nonke endlela ehlukene sifuna le ndlela eyodwa ke manje izobuya nawo lapha ngaphandle and the person esizomnika noma esizomdelegator ukuthi alide lama discussion ase-Driefontein e-Ward 1, Ward 2 and Ward 18 uzoba commander kusini emva kwalokho nibuya nento straight siyayibamba maqabane bengicela ukuthi senze i-ruling efana naleyo unabantu abawu-4 according to the report that we are getting from Driefontein commanders abawu-4 per ward already anything nabakhetha yileyo bexakaxaka sisi ayisaqali manje sengiqonde kuyo angeke ngiqale kule 4 e-Ward 1 4 e-Ward 2 4 e-Ward 18 labo bantu lapho kunokwenzeka sibaphindile futhi uma ngabe senza lo 19 then nina senizobuya lisinikeze a-consolidated list per each ward, Ward 1, Ward 2, Ward 18 yinhle futhi lento esiyibangana sibanga nje ukuyosebenza sibanga ukuyobhilazela sibanga lokho nje mnandi kakhulu leyo yabo bengicela ukuthi uma singahle sifike kuleso sivumelwano leso ukuthi i-Driefontein ake siyinikeze isikhathi okay we are noted isikhathi esilinganiselwa ku-20 minutes Commanders, siyacela maqabane